Okay, Assalamualaikum kelas. Good morning. Simon, tu kenapa? Baju masuk alam. Tak in. Saya tak bawa buku, sir. Tak bawa buku. Buat apa buku kat rumah? Bagi kucing baca. Ha? Kerja tak siap. Tak siap. Weh, masa dah bagi 3 hari. Tak siap lagi. May I go to the toilet, please? No, you cannot. Tak boleh. Duduk sini saja. Okey, Assalamualaikum kelas. Good morning. Oh, cerianya semua hari ni. Bagus. Sami on. Kenapa tu? Baju tu tak in, baru kemas. Kan kemas macam tu. Saya tak bawa buku, sir. Tak apalah, it's okay. Lupakan, nak macam mana lupa? Manusia ni selalu lupa. Sir, kerja tak siap. Tak apalah, susah kan kerja tu? Susah, saya punya buat susah. Tak apa, nanti kita coba sama-sama. Okay? May I go to the toilet, please? Okay, pergilah toilet, tak ada masalah. Pergi selama-lamanya pun tak apa.